Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Ngut ki Nonghikai jong rangsa para secondary school la Shah Shoh Dusmon haki Runar ki ba ompala satya bentip lagi deki ai. Bagini ga jingjak la jamin ta kasngi ga kharwei trek uno apra ara jar pulai ha ko weni ki jaka jong snong minyar. Kat kum gotelong khubor bla yo na ki pulet la yathu ba ki te ki Ngut ki Nonghikai ki bla Shah Shoh Dusmon ki dek batip kerteng ku US chetri sabu khandais nam kerta. Baruti sang ma sahu prasnam kerta balaong bekidang wana nong stoin daga thuk daga jingtmu benlet syarang sapara. Laong ru ba ondek la poi haminyar ki Runar la pensange ya ka thuk jongki bat tiet na phang ya ki te ki Nonghikai ha ka baro Ngut la Mynsaw jur ba US chetri la penkit no marmar se civil hospital nong stoin. Banyo ya ki la jing sumar bakirke daga basngausi ka long bauti marak ula Khlad no na ka jingjur palat ka jing Mynsaw. Katulong khubor na ki pulet ka yutho ru baki Runar la luteru ya ki pisan na ki tegi Ngut ki Nonghikai ha ka tegi jingja bat na kaliang jong ki pulet la pendap ya baro ki jingnon kam bat ki jing thwet ya ki tegi Runar kadang ya chakman Ngitip ngata ngang lapoi nemo te nga jongje ha atol ti kum nemo si ngantip ta jongje kum ju ta long jongje kum tom ne te ta long o te long ta jongje tam te ngantip ngata ngang so te Subuna ba dia kumta ngawan en hapo civil dengan wan te de jabin reyo ka Nepali कसो भयो बताउन सक्छौ के भयो कसो भयो बताउन सक्छौ हामी नस्टिङ आएको थियौँ त्यहाँ जाँदाखेरि बाटोमा नि पछाडि यता आएर कारले बाइकमा हिर्काएर त्यहाँ त बाइक लड्यो यहाँ त चाहिँ रड निकालेर हिर्काए कतिजना जस्तो केटाहरू थियो 3-4 जना थियो तिनीहरू तिमी चाहिँ कोसँग थियो म र मास्टर थियो एकजना त्यो मास्टर कहाँ छ अहिले के भयो मैले थाहा नि जान्दैन मास्टर के भयो कतिखेर नौसैनबाट निक्लेको तिमीहरू नौसैनबाट निक्लेको त्यो तिमीहरूसँग पैसा थियो 50,000 सारले निकालेको पैसा कहाँनिर घटना भएको नङलाङ होइन के त्यो खोलाको छेउछेउतिर तिम्रो नाम के हो सूर्य कुमार छेत्री कहाँ हो तिम्रो घर चाहिँ बको नौसैनमा के गर्नु आएको थियो स्कुलको काममा आएको थियौँ तिमी टिचर हो तिमी पनि कहाँनिर टिचर कहाँको स्कुल आठियाबारी नजिकको गर्छ